Womunya is hard no nenu bone essay. Enti nya wokomun no mane hunu se sidie bi ewachire yentwe ye ho emfiri enubone nom ho nyema ede obekwa mane mu ayonko a wobekwa akofa ede asem bebrew ene de na woda mu na wotena wo matwe komu a na nkeye ene nti yenyina yentwe ye Awurade na yentwe nyemre se ebe no so a empa ho da ACP Kofi Sapon ya wo gospel nyom dede wono na kasa ye na wono na agima pambo ya wo so mpa so nyane ene boss ankomo ya chechire mu kama ede ama wo no ye de ne chire mu ewo ensem foforo emu na wonsam foforo mu no na nsan titru pa ne asantemanta mu na no ena ba wa ba edu de beto ye nim se asantemanta mu ni pa ho chire se ka kwanhia na doso dodo asesofo bi mra ne abroso enu nti be ya anka man kran fa na nansi form eno ena adwuman wa mo sa 2M express fo no wa mo so chire se wa mo ina wa mo ka ho bio wa mo kaka no ho na se wa mo se ka na ikum Ghana fo a na se wa mo a ene droba fo no enu nti wanu mu de da bia wo mo ye ntrachira de ma wo ma droba fo ehwe se sebi enubone wo mfa bi anase bia emirika tente eni nani so nanso sebi mpreduasa ubehu anu obi no abeka no de abefra wo mo draba ne ye ka ne afra wo mo de afra eno mpani acha se de bi sade we de wo mpre ma ne nkoso san se wo mo droba fo no se wo mo fo mo adwuma de kai no aso wo mo nsam a enipa 15 pe no a e waka anu mu no wo mo hunu se anya bia no ba ku bi o waka anu bia no nipa edu ene depend no entinye nipa 15 bio anya hwe ka ba ku tu a enipa mako wo ha ne aduonum ene waka anu enu nti so wo mo keka no wo mo keka no wo mo ka de ma droba fo nyina se ya munya American tentam no na mom droba ni ni wakwa bedru CEO Edma 2M Express Dr. Steven Eduoku Steven Diako wano ena ne amane boni kwaku adema etwetwe sankomo yi ye beka che driver fo nyina ne se enye America tenten no ena ede ben edu be kwa kodu ntem we mom so mamu ani ada ho na wodi nipa na kodu asomdwem ena ede ben ya se wo hwa ye car no efa nipa 15 driver na ka ho a se car ba ko bi etu a ye hu se nipa 15 na tika no ye hu se Ghana ase no bia oni obi wo hwe no kura no onipa be tembi a o masetre no ye de ben ejina wo so enu nti se car no tu a ye nim se 50 nipa 15 na ewo mu no obia so onipa be tembi a o masetre jina no so wo hwe no wo hwe wo mu edi car na ekọ no ba ko bia enipa be 150 ene wo mu enu nti santete no ne de ma driver no santete ne pese driver fo nyina so ya we se so tu na di nipa na ekọ a enye mo tika mu kwa na adom nam na mo busu nyina na ede ben aye wo hihye yi se be ya wonko fa asam ye de ben emra wo mo na busu no so ho nkyere wo saba ya wonko fa asam mra wo nipa wo ha ne aduonum no enye nipa keto a ya wo mu nyina depend nipa dunum no a e wo ka anum no enu nti ya no ma hwe ye pa na Kaswa branch manager aya ma me Gloria Cluto wono so de kakra ka ho kire se ampa e wo mu se oban no e kwan no wo ye bidie nanso ya wonya ne ntam ye ka unemployment aban kwa entumi ma employment enu nti ye boa ema na adwuma ye ekoso enu nti se ye boa ma na aban ne dadwen se wo betumi afa drivers bebre wo betumi afa nipa ama wo adwuma ye no eso etede a ne ye nso ye sre aban se ye kwantempon akese nketewa nyina no omwa na onsiesie na kwantusam enye kama ma adofo nyina yesre aban se omwa eba ne saa kwantufo ho be hane wo mo ho beto we se ye hwese de ya kwan bebre ufi Accra ekọ Kumase se ufi ka so a etwam akọ Winneba ne Cape Coast se de akwantusam agye no ye hunu se wo mu buso mu siesie de nanso nkebe yanka enye ntemo speed up kakra nema akwantufo ehare o ebe yanka wo mu speed up kakra nema akwantufo ho hare ne mfuturo no ene kwanfo no adoso dodo we ya ma me Gloria Cluto wono ena ya Kaswa branch manager Edma 2M Express wono ne wone ya ma ne boni kwaku adema etwetwe saa enkomo yi yemfiri Kaswa ne yemfiri ne nkyemu asantemantam yenyina fo okrom mansi no ena enrada ene ne nyina wo mo de asi wo se wo mo ye kwasafodwuma ede aboa pa amofori krom ehwate no nti Free Tech Junction edi kura di kosi Angloka Junction edi famu ampo edi kosi ti se Sawaba Junction ho
ni nyina uwura mu akra de kosi anwulaga inside ho sesa chi ni nyina aka ho so won bebo modin atete gata num asiesie kwan ho baabi monchibonka nyina won bedo do ho nyina na kwan ne ho nyina ya fe edwom ni nyina won asiesie ho no eya de hia pa eno ena ba wabedu enso kwat edina kota akire bie na wone eya municipal coordinating director ya friend say kwasi minta wone ne bonko no so o esansa 6 match na ye di ye ninti no ama ase nipa na nhadamfo mo ho anhyem bebre nanso ye koya nimu no wom de be ma assembly members no electoral area bia e wo so do nipa ba na ye nsiesie se na be ya ofori krum betie ye ro kwasi minta nsem ni e 6 match the publicity no and the no Sianke was a problem na eti eno e ka say eno ka ho bi enti ne ye nya from senior ye hwehwe but ye kwa ye nim no ye hwese ye de ye assembly mra e be ye adwuma say ye mra ye adwuma the urbo no ye be come assembly members so we electoral area ya momodin so be tu one so tu sa na mo na be bia adwuma bi be koso amobia de ne kwa be shebe ye fa ha if say ya pointing point kesi akwantifo bebre e fa ha ewura kuma se e na kwan no so bebre ne ba e fa ka wo nti say lorry station prayer wo ha e might be who say ye generate waste not here ti ye say and I'm say emre ni eti amaye nti ni ye betini aye say yemra ha ye fix ha enti yemra ha na yema fixi ha de de no nko a na fe da foforo no ye de ani akire mu ewo ensam foforo emu wei eye yewra kwasi minta ya wono eye ofori municipal coordinating director na wone ba wa bedu e bo sa enkomo yi yenyina we so na fe yemfe ani nkire mu ewo Tano South na yankobon nkomo ho municipal chief executive officer ewo mpotam ho no eye honorable immune Emmanuel Kwame Frempong na wono na ye ka say wo kire say ubedu mfafra mu ho a asani entitimu bi ya aba no enu nti wanam saye so ka de akire obi bia se mo bia ma na ba mu na building prosperity na fe ye ma hope no nso etimi aba no na ne ma nyina etimi akoboko ebra no wo kasa no ni abolebo ni Ebenezer owusu ansa na na ejina ho a wo kuchire nsem ne kakra erigu ahoma so ere yen sei independence therefore imposes on you the responsibility to work hard. You must work very hard at school with a deep sense of dedication and patriotism in order to justify the investment both the government and your parents are making towards your education. It is said, and I quote, the trainees of today are the masters of tomorrow, unquote. All this investment by government will come to naught if you do not make your studies seriously. You should avoid the bland imitation of foreign cultures and acts that will destroy your future and concentrate on developing your talents. Ladies and gentlemen, before I take my seat, I wish to remind all of you that this month is the Heritage Month. As you may be aware, the month of March each year has been set aside as Ghana Heritage Month to celebrate Ghana's culture and promote the tourism by celebrating and telling the story of the people of Ghana. SOMPA FM. Anunti titru pani adisuanfo amwo mpotama ha no momfa madisua no serious pa na etimi aboa ama modachi akoyie na afa ye nyina nso ehunu se bosome ewe mu eye Ghana bosome ye ma yafade ne bibia na enya Ghana de ne bi na etimi aboa ama Ghana no etimi apagya dum pomponso papa Emmanuel Kwame Frempong eye chief executive officer anase municipal chief executive officer ewo Tano South Mansini no emu wo wie ye pe ena Tano South constituency pani a wono na esi o manamu ewo mrahye ojafie eye onumnyamfo Charles Edu wono so de kakra ka ho a kire sei. We will continue to prosper and restore hope to our people. If we can do that, then we must invest in minds of our future generations, that's education. Ladies and gentlemen, we promise our people to establish a teachers and health workers award scheme, and by the grace of God, we have delivered on that promise. In the first award ceremony, 52 awardees benefited from this scheme. I humbly seize occasion to congratulate all awardees again and urge all teachers, health workers, and public servants in our constituency to continue to work hard, knowing very well when we work hard, it will never go unnoticed. Wei aye onumnyamfo Charles Edu ya woye mrahye badwani adema de hye ye wo Tano South Mansini no mu na wode wei kakra eka ho kire ba bia
mention ni bobre enso akwa akoduru ewo empuntuom ene anisuade hunu a ewo ho ede ema won Pepsodent adawromenti enwumere ekoyie pa mesraw ya atwiri wosen anopa enwumere eno na beboa wonom na aso yasene saga na ansem no won so beti bie Pepsodent de se wunya bi na de twiri wosi a ya triple protection bi na wo opa won sabeka cavity fighter no ekoyie pa ena heba no de da ya na meka opa fa twi na nwumere na de cavity fighter no wo de no aya anopa ana wo de ni nyina betimi interchangeably na bibia timi akoboko Pepsodent yesi wo sidie bia eho hia eno nti ye ka kire osese njempre no ebefiri wo si ase na watimi asere ha na wa fe wo si nyina mo bia hunu sampa wo si enfa na de Pepsodent ena e twiri wo si sanse wo sidie bia eho hia medimafo ba center Dr. Time da so asem na me ka kire wo yi se udru medimafo ba center ho na be hunu sampa ebibidro ene mfidie ene ye de ye adwuma no wo si wonyankropo nko a ene yaresafo agide awuo ana ne yede na kose asukotwe adaka mu ene ade ne bre no de ne awuo no wasai na Dr. Eruja mfise ebra na ewiem nyina ye din na nyamekropon wo be obi asoma no no wono no mbo moden afre no so no daye kire ne se won fa han tanse ye de aduaba no aka han no a ye de besa yade ene no kure wode han no esa yade no nti wadoma komada wuromenti obape no the time ebre no de ato yade no so yade we de na ho bade no ode na awotwe miensa pe we kura de na awotwe wo yade kura de na nsa wo a wo pa wo boso mepe na wo de no na ekokura eno nti ne ha obia yenko agina na yabua fa ne nyina kwadan medimafo ba center Dr. Time da so na wonfa bre emfa nto yade no so mfa mawo na kira kwan wo poku ase mayira e won kran ha ya udu kuma senso abu akwa agogo woni aban suku nu ho no edi animhwe wo ho nye number 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727215 0500 727215 na one no abon komo na wajebre acheche nsemu kama ede amawo wufiri ho na onya beduru se ekimu a bomode ana fa junction so maame no ton dokoro no kobe dokoro kakra na bedi na ye ogana mantimu dokoro se otimu o se de yo ni nyina bie mepacho wuduru wa kasa wope Josh Hot Kenke so oni bia mento ni aka ni nyina ye nkoso ebi ti se polo ohun dokoro ti se polo da an eno no gise wubu nya ni ayati o dokoro ye ebu eno no nya papa o na we no ye de yellow corn no a vitamins ahodo nyina bi wo mu no eno no ye de aye Josh Hot Kenke mepacho wo a wo ton dokoro no tumirika na kwo ho na kwo tu bi beton na fe wonu a e beton no enton kanfo ye de ma 3 Ghana cedis pe ba bia wo bia 3 Ghana cedis pe bra yesi ye pese wo behunu ba bia ye no no ahunu sampa eye under hygienic condition ya woto na wo de kwa asem ka bia ni wo na wo so de akwa kwesi wo na wato ne pepepe sane ye wo pese wo de gibia emu odu kama mesi dokuno no wo de to ho a na watwe mienu na sane ye tia na tie no ye fre no Josh Hot Kenke commercial bank na chiri ho e wo do me he ya ene wo ne wo Josh Bakery fo no eno nti dwumadie bia wo dia wo hia dokuno ne bie no je number sana fre ne mfa de emroto ni a wo pe bia 0256 068 832 0256 068 832 Josh Hot Kenke dokuno papa na emom ye kan nyina yi he waposo yo ya wanumu ato malaria acho sabre kohwe wo bi atwentoma kuru ne ho se awade no wobre ko a time heba mixture ho bomoden so man kwada no ma wonom ko pharmacy ne heba shop bia mu sabre wo mpon ya okope wosope ne atwero ho TIME capital one bi ya ye de moja drop say time watch esandam no ye de ato ho na wa kwada na kwakoto bi di abrew na wanom na tempestuously wanum beto kama wanum betia tia ni oni ho de amwate aduane papa de na afi watimi agina waposo na nyarewa bia e ha wo no eyi afiri ho na afi wo so ma kwada no a kasa wuto time heba mixture no one for time HH heba mixture ni bi mfanka homo na waba ana bema ebebo mo agina ona so yie eba bibia atumi akoyie we ma ne mema nkomo empanifo de no yenko agina ne yebua bomade na pebito na ebebo opa enya mapemfo baba wa makoda nufo na akoda wonya mfinhia adum yenu obi aka bia betimi anum bi se wo pedodo no watu aton a 0244 417 669 0244 417-669 na one mpani abo enkomo ye de nsam ne kwa akowie ewo amanone na wa amanone nsem no me anu ofa America mampani Donald Trump ena na no na watwimu a atwa mu yayi ena yeti se America fo ato bombo wo mo misase a wo mo tutui wo mo ato bi e de akogu suku na mama sese
adisuafo hobes ohane aduosia ohane aduoson enum a wo mokra je se nkoda ntoto fefe primary fo a wo mo school sia abede ebi kura mbo sia A B C D wo mo nu mu sia no na bombu ikoku mu mako 175 na eno na ye ba modern achi wofa ejina one side na ye busa nse wofa sabra kura no woti pray mu na ye nsan twafo ne ben ye busa nse wofa na eba ne sen na wo ba modern akwato tutuo anase bombu ekoku nkoda 175 sabra no aye ne kasa no na wo secretary ya wono nso ye friend say Peter Hexon na wono nso ene ne nanam se wo kwa no ne wo secretary nanam sanse ntokwa no etimi so ba bia ene wo mu mienu nyire yi ano se he wo mu study ade ni din a bomb no America fo nto bomb sa Iran fo no mo pa asem de ase wo na me ofa kire nse mu sei. Based on what I've seen, that was done by Iran. Only side that targets civilians is Iran. We think it was done by Iran. Can you give us an idea? Because they're very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. Us to also open the door to other strikes against them. They are among the most evil people ever on earth. They cut babies' heads off. They chop women in half. What they did, take a look at October 7th. Take a look at what they've done over the last 47 years. So I know nothing about a desalinization plant other than to say, if they're complaining about a desalinization plant, we complain about the fact that they shouldn't be chopping babies' heads off, okay? Me ofan ebu beno. Osi onyan beye, ye ka che ne wa ye bida. Mo nko kan kire Iran fo se, wo mu no mutimi twa ni pati amonamono. Wo ba pa no ma kine twani mu mienu amonamono so. Na we mu wo mu ya de a sabe adwene ni nyansa wo mu mfa bi nto ho. No anso wo mu totoko wiem saa. En wo mu che so wo mbe so wo mu ya na ka se America fo na aku nipa. Nya America fo Iran fo na wo mu ni target. No anso wo mu tugum saa. Wo mu to a be be fa bi inform ho. Entu ye wo mani ba wo mu so no. Na akoku nkoda 175 e wo primary school. En ye de sha America fo na aye saa. Se otis wo bi akum civilian ya. Na je se ya Iran fo wo mu na yesa na wanu America fo de wo mbo civilian ho ban na emom nipa bonefo ya wotimi twa nipa ti wotimi twetwa nipa emamu rough ya won fa adwene ene nyansa nto ho no sa nipa no ene betimi akum civilian eno ene nsam ma fa Donald Trump wo de tuja wi abusia ye nyina we so na yamfa kase no ne nyina emra na wi ye enwumre yin sam wo de besom wo no na poso bie ene se upiamu ewo Iran ene Israel ene afa America wo mo ntam tokwa no a Dr. Ishmael Norman actually say ya ma adwene no anya adwuma ebe ha adwene pa sanso na ACP Kofisapon etu mabunufo se wo munya anu bone nom na no beboa amom daachi etimi akoyie pani pa ba akwa friend say Dr. Stephen Diako wono na ka say what say American tantam drobafo nya no na che say ye droba ni o droba ni ni akwa akodru munya America no na munya overtaking rough no na no betimi aboa yen pa yewra kwasi minta aya municipal coordinating director ewo fokrum woni ba abedu abon komo che se won be so for krum te pa anu nti assembly members am won patam ho no we bi anfa ne honyim na clean up sanitation day no ya wo bia emeye bi sabre kro ya yi na abankra chipani a owo Tano South woni mrachi bedwani a oho ka bomu se nkoda ya mwa de na afi mu mwa pa ama ne man koyie na afi ene ma papa wa mwo e Tano South no ni nyina emre mu kama pa ye twa abosompo ekwa amanone ema me wo fa Donald Trump kire se na no bombo eto ye wa primary school nipa 175 FM hwiri wo nkwa no enye wo mu America fo na eto yo na emu monya wa ba ye ka che ne aye bida Iran fo no mtimi twa nkoda ati e wo bre kwa wo monye ho wo mne kwedi se nya mbra nsem no eno ene nsem a me wo fa editu dwa wei so e na ye gina na nsem a Pepsodent cavity fighter bo modern bo ayen ma ye de brewo na enyo no nko a medimafo e ba santa so bo ne chidom just what kenke e ka ho na time heba mixture enso bo ye piano ye de nyina AC Sompa 106.5 FM Accra so nie sabre kro ye oti anka wa santimantamu a e ye Sompa 93.1 enu okumase ahwa overseas wa ayiko 100.9 wonu su okumase ya waje gun mu Adamfopa radio enu wa France wonu ma hinkro Paris no mu afa Sompa 101.1 e wota kwa Sompa 103.3 enu su wota kurade Sompa 106.1 enu wota chima Sompa 98.9 enu wosunyane opambo mo wo bia muku ha Sompa 90.7 won kranza Sompa 101.3 enu wodo ma hono a Doma FM 100.7 enu so agigum den Kingdom
106.1 enu wa mankasima wono so jigu mu kanehia man radio e won kran kanehia wa jemu kama pa ama manfo na etie bi odi ko da na so ba bia radio fo ni nyina won ya no ahwe Sompa FM ye gina musa bela ba e na Facebook no e Sompa 106.5 FM Accra YouTube ni Sompa FM live www.sompaonline.com nso ensam no dodo na no ya sane mu e de agu ha wo betimi akokenkan bie medin Obrempong-NANA Kwaku Ampomah. What am I come to me? And many nana safo kantanka. And a besom wo anumere. Yes, sorry so. Na healing point. Mami ekwia yabua esiama bronya abrewatia. Mi aminu yaba. One doctor sisters. One ma transo. Na ya